Okay, we're backstage day 2 the Disco Body Show recording. Semalam kita dah buat day 1. Ya, day 1 4 episode, okay. So semalam kita ada Brawl, kita Chelsea, kita ada Razif, kita ada Daphne, ada musical guest and all that. Malam ni kita ada 2 episode featuring Naz, the TV host. Lepas tu kita ada Joe Flizzo in house, and then kita ada Khalid and Voltron and also the Carter Gang. So lagi 2 hari lagi recording. Yes, sampai 4 bulan. So datang tengok baju mana. Tengok. Ni saya akan pakai. Whose baju is who? Yang ni baju tapai. Ni baju tapai. Ni pun baju tapai. Ni pun baju tapai. Semua baju tapai. Semua baju tapai. Kita orang tak ada baju. Hai. Oh, kita cakap hi kat orang-orang sebelum datang tengok kita punya recording. Hi, yes. Datang tengok recording. Ada 2 hari lagi. Yeah. Ya. And kalau tak dapat tonton recording, don't forget to watch the show. July on ATV. Tengok Tengok 8TV July The Disco Baldi Show. What up? What up? What?